มันเกมแมกอูกอจิมังปาวาปังกิจิมาโอเคทีนี้เราที่มีคอมพิวเตอร์ตัวเกมกษายาระวาตนาปาเรตัวเกมกษายาระใจเดสุดาอังกฤษรู้บลูเปียวอเมเลสุดาเลียวเปียวตามมาพิปาเรhe again mai na he ni pi khawang ni chang ki pan di ma mang lai sin thei na to ke sa ya min ki pe thei lai mi sang lai yung chung thei sang na mi na alung lut ten ke Facebook account ma comment pan nga sang ngin to la ya min ki pe thei lai chi ung sa sak son hi no ngai le ti dot na rong di le hang pen nuam sa chi ta pol uk chi ta pol like to ke sang thei na he likes playing games he likes playing games like s pa bahang chi le ni dang kala ka video te an en zel ten bel thei no chi na he she it the poli no nga ong pai va pon to ya le va ba s ke be la ma to ke chang he likes playing games playing va pa yan ji nong soi di ma aman game ke mol nuam sa chi na ken video et nuam sa he ken video et u ka chen nuam ya le I like watching movies I like watching movies ken video et u ken video et nuam sa chi nam na ma okay di how phia me solution no ko watana para ko lo ha ra chai ta ho like နဲ့ tong like လုပ်ရတယ်ပြီးရင် va pa engine နဲ့နောက်မှာ like လုပ်ရတယ်ဒီဟာပြောရမယ်ဆိုရင် he likes playing games he like playing games and like မှာ s ပါရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ he she it တို့ပြီးရင်တယောက်နဲ့ဆိုင်နဲ့အရာတွေပြောတဲ့အခါမှာသူရဲ့အနောက်က verb on base form ဆိုရင် verb မှာ s မဟုတ်ရင် es ထည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ he likes playing games ဥပမာကိုနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် I like watching movies I like watching movies ငါကရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကြည့်ရတာကြိုက်တယ်နှစ်သက်တယ်ဝါသနာပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လုံတာမိတ်လေ